igitondo cyiza nshuti bakunzi bacu, twizere ko mumeze neza cyane. Turi kuwa gatanu cyangwa se bamwe bita ku ijuma abisilamu cyangwa se abadventiste bakunze kwita ku wa nyuma w'isabato. Reka twizere ko rero muzindutse amahoro. Tugiye kubagezaho amakuru atandukanye, turaza kwibanda mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi, aho turi buze kubabwira kuri point 0 cyangwa se kuri point 0 aho bita mu Bijabo. Turaza kuba tubabwira byinshi bikomeye cyane bimaze kuhabera, ndetse tuze no kwerekeza mu bice bitandukanye aho bita ku Itobwe, hano ni muri teritwari ya Mwenga, naho turaza kuba tuhanyarukira. Turaza kubandanyiriza mu bindi bice bitandukanye birimo nka Rwitsa nkuku, ndetse tuze kubabwira ahandi mu bice bitandukanye birimo za Katongo, naho n'ubundi imirwano yongeye kubihazindukira, ndetse tuze no kuba tubabwira byinshi bitandukanye biri kubera mu Minembwe. FDNB wongeye kumanuka barakaye cyane, turi buze kubigarukaho. Umutwe wa 23 wamaze gutanga iretere yanditswe n'umuyobozi wabo, ayoherereza Antonio Guterres, umuyobozi wa UN, abaregera uburyo ki bavuye muri Uvira bazi ko hagiye kubaho ceasefire cyangwa se agahenge, ariko bikarangira bakomeje kugabwaho ibitero biremereye cyane, ndetse harimo n'ibyabaye hano Karundu aho barashweho ku buryo bukomeye cyane na drone, ndetse ubwo bari mu nama yabo hano kuri hoteli ya Blue City Hotel. Ndetse turaza kugaruka Makobora ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Turaza kubwira izindi deployment nyinshi cyane zikomeje kugaragara ku mpande zombi, yaba hano muri za Uvira ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Hose hari kugenda hoherezwa intwaro nyinshi cyane ndetse n'abasirikare batandukanye. Turaza kubigarukaho. Hari team idasanzwe, hari team ya Ore cyangwa se nkuko mu Kinyarwanda bazita n'ibihuna, ni team ya ba sniper cyangwa se abarashi rwose ba mudawusha ba FARDC bamaze kuba barikoroza, aho turi kubabereka aho ngaho rwose muri screen zawe. Aba nabo rero ni bamwe mu bantu bakomeje kuzonga cyane izi nyeshyamba ubu tuvugana, bakomeje kuba bazigaraguza agati. Turi buze kugaruka ku bindi bitero bya drone, ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kuba bavuna umuheha bakongezwa undi, cyangwa se bakomeje kuba bakora ibikomeye cyane, ndetse n'amambusha atandukanye ya waza nayo yongeye kuba akora akantu. Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye muri aya masaha, twizere ko muri buze kugenda mubana natwe nonaha, cyangwa se tubabwiye muri zipfunyapfunyo tugiye kuza kuba tubirambura. Abantu mwese rero mutwumvira mu bice bitandukanye by'u Burundi, yaba mu Kayanza, i Muyinga, muri umujyi wa Bujumbura wose, mu Gitega, Cibitoke n'ahandi hirya no hino, tuzere ko mumeze neza. Turabasuje cyane abatwumvira muri Tanzania, abatwumvira muri Uganda. Amatora ku munsi w'ejo byagenze bite? Mutubwire muri comment. Abantu mutwumvira muri Kenya, mu Rwanda, Kongo, mu bice byose, mu materitwari yose, mu ntara zose za Kongo, twizere ko muri tayari mukande kuri subscribe, mutwandikira ibitekerezo byanyu, mukande like. Ndabashimira cyane n'ukuntu twabanye ku munsi w'ejo. Abandi mwese mutwumvira muri diaspora, yaba hanze y'aka karere k'ibiyaga bigari, ndavuga muri Afurika muri rusange, ndetse n'abatwumvira mu Burayi, Aziya ndetse na Amerika, mwese turabasuje cyane, twizere ko mumeze neza cyane. Reka dutangire amakuru yacu rero twihutisha cyane. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubyuka ku isaha y'isa 10 z'urukerera, aho byongeye kugaruka n'ubundi aho byatangiriye ku munsi w'ejo. Ni mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, ariko by'umwihariko muri Minembwe. Ahangaha rero niho byaje kuba bitangirira mu masaha y'urukerera. Ingabo za FARDC n'u Burundi bongeye kubyukira n'ubundi, cyangwa se bongeye kubyukiriza ibiturika ku mutwe wa 23 ndetse n'umutwe wa RDP twirwaneho, bafatanya kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Izi ngabo z'u Burundi rero n'ingabo za FARDC baracyakomeje kurasa cyane bikomeye cyane muri kano gace ka Fizi hano mu Minembwe,
hakunze kuba hatuwe n'abanyamurenge benshi cyane. Amasoko yacu dukesha aya makuru rero akomeza avuga ko n'ubundi mu masaha z'igitondo cya kare aribwo imirwano yari itangiye, ndetse ubwo byageraga mu masaa 12 imirwano yari irimo igenda yaguka ifata n'utundi duce. Mu RDP twirwaneho rero yaje kugenda isubira inyuma, aho ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na waza bakomezaga kuza bayotsa igitutu bayirasaho ku buryo bukomeye cyane, ndetse baza kwigarurira agace kitwa Baruta ni umusozi muremure cyane ku buryo uri hejuru yayo, cyangwa se hejuru uba uri hejuru yawo uba ureba Minembwe yose ndetse no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Aka gace rero ka Baruta ni umusozi navuga ngo uri very strategique, uri good location, cyangwa se ushobora kugufasha gukontorora n'ibindi bice kuko uba uri kureba neza mu bibaya no mu bindi bice bitandukanye. Byatumye rero n'ubundi n'amakuru akomeza avuga ko ingabo z'u Burundi nyuma yo gufata ako gace n'ubundi zahise zinakomereza mu mashyamba yitwa Zero cyangwa se Kupro Zero, n'ubundi naho bongeye kuba barikoroza. Amasoko yacu akomeza tubwira neza ko mu masaa 12 n'igice bari imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera, aho ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zakomezaga kurasa ku buryo buteye ubwoba cyane, kugera mu masaa moya zuzuye rwose. Twirwaneho yari imaze kuba ihunga ndetse n'umutwe wa 23, aho drone yongeye kugaruka, drone zigera kuri 2 zagarutse ahangaha nazo zongera kurasa ku buryo bukomeye cyane umutwe wa 23 twirwaneho hano kuri uyu musozi wa Baruta. Izi drone rero saho gusa kuko hano kuri Zero kugeza ubwo n'ubundi hano kuri uyu misozi ndetse n'ahangaha hano kuri mu marembo y'aka gace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Fizi kazwi nka Point Zero cyangwa se Zero, n'ubundi bazaga kukigarurira kose ubwo izi drone zashumikaga bagera kuri 780 zongeye kuba ziba alimbura, barirukanka cyane abandi ibakuramo n'imyenda bambara civil. Ni mu gihe rero aka gace n'ubundi gafashwe, abazi kariya karere bemeza ko n'ubundi twirwana na 23 basanzwe n'ubundi bafatanya kuri uru rugamba, baba bafungiwe imihanda, baba bafungiwe amarembo yo kwerekeza mu mujyi wa Baraka wa gatatu munini muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu, agakurikiraho Uvira ndetse hakaba haza uyu Baraka. 23 rero yamaze kubifungirwa amarembo, yamaze kuba ifungirwa ahantu hose yashaka kumenera ngo yerekeze Baraka. Urumva ko rero yamaze kubibwirwa iti cira birarura. Reka tuve aho gatoya tugaruke, tuve muri za Minembwe tugaruke gato n'ubundi tubabwire ko mu bindi bice bitandukanye rero n'ubundi nkaho bita Karundu, nyuma yo 23 irashwe bikomeye cyane, ikicwa bikomeye cyane, yatanze ikirego cyangwa se yanditse letere, yaba muyobozi Lawrence Kanyuka, yaba ndavuga mu bya politike, yaba umuhuzabikorwa wabo Colonel Nanga, bandikiye urwandiko rero Antonio Guterres umuyobozi wa UN, aho bamusabye kureba neza ikibihano baha FARDC ngo kuko bemeye kuva mu mujyi wa Uvira, bemeye kuva hano muri Uvira ngo ku mahoro, bazi ko bagiye kuba gahenge, ariko uburyo barimo bakubitwa, uburyo barimo bararaswaho, barashishwa intwaro zikomeye cyane, ati ni ibintu bikomeye cyane, ibintu bishobora kuba bizatuma ngo nabo bafata ibyemezo bikomeye, ngamambushi barimo barategwa mu bice bitandukanye, hano za Makobora, hano za Rwitsa nkuku, drone zibamereye nabi, gace ka Katongo bashushubikanywemo, turi buze no kugarukaho nako birukankanwemo. Ati ibi byose rero n'ubundi ni birimo biratuma dukomeza kugenda tubura, navuga ngo
bwisanzure. Turaza gukomeza kubigarukaho ariko tunaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa. Ese Antonio Guterres araza gusubiza iki uyu mutwe urimo uririza y'ingona, cyangwa se twavuga ngo urimo urigira umwana murizi? Turi buze kuba tubibabwiraho. Reka twikubitirire hano muri Itobwe, muri teritwari ya Mwenga, mu gace bita Tubwe, naho imirwano yongeye kuba iza cyangwa se yongeye kuhabyukira, aho ingabo zo ku ruhande ku mpande zombi zongeye gukozanyaho. 23 rwose ibasha kuba ihunga iyirwanaho, irirukanka iranyanyagira cyane, ndetse ari nako tubabwira ko n'ubundi mu bindi bice bitandukanye muri Katongo mu ijoro rikeye naho n'ubundi 23 bayitibikanye, bayirukankanye ku buryo buteye ubwoba. Barirukanka bayizengurutse ibice byinshi, bayikubita, bayirasa kugeza muri aka kanya imirwano rero n'ubundi iracyakomeje kuyoborwa, cyangwa se iracyari muri under control of coalition of FARDC, niko twababwira. Tugaruke kuri timu idasanzwe yagaragaye y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni timu yiswe ORI. Ni timu rero y'aba sniper baba bambaye masike z'igihuna cyangwa se z'ibihuna, bambaye ibyatsi ku buryo utamenya ngo ni muntu ki cyangwa se ni muntu nde. Abangaba rero bakomeje guhangayikisha no guhahamura umutwe wa 23 twirwaneho, aho ku rugamba rwose ngo barindwa mubi, bari kugenda bakajya mu byatsi cyangwa mu biti, bagafata imbunda zabo bakazesitara neza, bakazitunganya, bakiyambarira masike n'ibyatsi, ubundi bakarasa umwanzi ntamenye ngo isasu riraturuka he. Iyi timu rero idasanzwe navuga ngo y'abasniper imeze nabi hano noneho. Ubu nyuma yuko nari nababwiye ko hari indi timu y'abapilote cyangwa se abapiloti batozwa na China, barimo barakoresha drone ku buryo budasanzwe. Yari imaze iminsi rero itozwa n'abantu bagera kuri 6, ndetse n'indi timu y'abantu 34 nayo y'aba special force. Ubu rero haje indi irenze noneho yitwa ORI. Iyi ngiyi iricigakiza, iyi ni mbi cyane ku rugamba rwose. 23 bari kumva isasu mu cyico, ntibahusha. Urumva ni abasniper noneho uburyo baba bambaye ntibabasha kugaragara, ntiwamenya ngo baherereye hehe. Turaza kugaruka mu kanya tubabwira byinshi bitandukanye, tubagezaho andi makuru arabagezweho. Nizere ko meze neza cyane, kandi sabone cyangwa se subscribe mu rurimi rw'icyongereza, ukande kuri like, utwandikire ibitekerezo byawe. Tubashimire aho muri hirya no hino, mwe mwese mwabikoze. Ciao ciao.